Ita, isagot mi kada kayo ti istorya Ana Pauluan. Ti Bastardo. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Ana Pauluan. Alipugpug! Ay, awan man Nicolas. Sumagmamano nga aldaw. Dito'y la arobayan ti pagpalpalabasan mi adwa iti oras. Angam ita. Awan met akadwak. Bisukol! Laddag! Laddangan kan sa lamagay! Gumatang kayo! Ne. Ita amampay nga dama isaro nga aglako iti bisokol. Kas kadaladag. Ay, dito'y man! Bisokol! Sa lamagay! Laddangan! Laddag kan bisukol! Gumatang kayo! Ha? Gumatang kayo iti bisukol! Laddangan! Laddag kan sa lamagay! Ay, kat idisomon aday ta sinusun mo alaba. Kita no magustuak tiladag mo. Ne! Apay kay rungitan nak. Idisom day talabam ko na. Si kamat, naglaklakay kansan di tasapin mo, ngawan manaknaka mo. Anya! Ne. Kasanungay, ang maidisok to'y laba, kat di nakmatulungan. Ha? Idisukaw. Ngam sarapam tamangan no may batak. Ay, sos! Ay, sos! Ay, sos! Ay, buraisan! Ay, sos! Ingkalugong yumutan tilabak. Ay na, ay takap kanyak tilapa. Ay, naglangse. Bayadam amin ang may tilako. Ay, una yan. Ay, agat na bungsutak lang arodan. Ang nakaibura isandag itinatay aladag. Bisokol, kas kada ledangan alakom. Payadak, pay? Una, tawan mo tilako. Ay, kas lasyak pay kat itanti makasaan ti ang dod na. Pay? Di pay kadi na erwami tinalanglang ab na idi sinusoon na tilaba na. Ay, gas kita diabulaw. Anya nga'y tinagbanagan ti pananggabo na kanyak. Ay, pagbagtit sakit di tayo tangaglaklako iti bisokol. Ay, salbag na diabulog. Ha? Ginabugabo na. Masikog akon. Masikokan? Yay! Ay, makigabuak iti bulog. Isa day to'y, mariknak ka masikog akon. Ha? Ay. Agbalinton, akasla tambor ti buksit ka. Ha? No kasta, agyanan dito'y apong? Kapilitan nga tana. Jakmat mapapanawan. Kaasimat. Ay, masyanak mat kan kwa na. Mga nodakes mat atao. Sapay kaslasaan amay sapolan itilangan na. Sa nga bandihado lakit diti kanan na. Dipindi siguro iti si Dana, apong. Ay, wun matkit di Mga nitayan? Ha? Nagloto kaya? Ala, katno sa nga ilidak. Apay ngay asyak tagluta. Saan tayo pa'y amangan? Awan pa'y ngamin tinaluto. Kan awan tinagluto. Anya gayam tinagan mo? Dabi. Sige, agluto akpay nga rod, Dabi. Madamdama tayo pa'y amangan. Ala, Apay, Dabi! Anyat kat katawaan! ay, tibulog anang gabo kanya. Adda manong. Anya? Ayan na! Adda di tarwar. Sige mapanak iti ayan na. Na. Ribuaran ti salbag. Anya ayat ti lang ati bagbagana. Apay abulog ti awag na. Si Mekman ida.
Awan mo't ibagbaga na abulog apong. Apay nga ron arimwar, akas lapod-pod no mat nga datao di tarwar. Adda kurkurang ti panunot na. Talaga nga tangag bagtet. Iti panangkitak ken kwa na. Ket saan mo't analabas? Saan mo't agrabe? Ay, kasimat. Naimbagkit di apong. Ta dito'y tinakadanunan na. Tano sa bali lang tinakasalaw ken kwa na. Sigurado, dakes ti pagtungpalan na. Ay sigurado day ta. Ado ita ti mananggon daway a tao. Ha? Ay ni Dabi day jay. Sa akong timang kita apong. Awan mo't tao dito nga ibagbagam. Adda dito. Ayan na. Day taman na, umayan. Awan. Para matamlang ti ibagbagam. Ay! Ala, sumrek di tabalay. Sumrek. Awan pagbut ngam. Sakti makamo iti ibagbagam. Basta sumrek. Sigay! Anya ka man na klase tinabiyag. Umadayo ka. Di mo pagang angawan ti maysa nga inosente a babae. Huh? Kiliit? Adda ka dita? Anya? Ay, Pangulo, dagiti nangisit, akay baat, jay ipagtaga, ti babae, asa nga iliyo. Isupay lati atap ko. Nakasurot ta, dito ayan nyo. Iso, mangriribok, manan. Naimbag ta adda kamatan kiliit. Kunaklano di kag subli. Sinursurot ko, jay nangisit, akay baat. Kasta? Sige, wanawanak day jay. Saan amabalin, amang riribok, manan. Sige, agannad ka kiliit. Bambantayak, jay nalukmeg amasikog. Amangan no may sagmak ka sao. Saan? Apay ngamin, abambantayaw. Basta bambantayak. Di ka madanagan, inak akaibaan. Jak asawaan dayjay. Taad niya nga rod tiga po na abambantayam. Basta maamuan yun to. Dagitikit di ko mapuraw akaibaan ti sipotam. Amangan no makaliway ka. Katiliwundakan tumanon nga ikarsel iti teritoryo da. Saan dakto amatiliw? Di ka agsiksikarata. Adon ti basol mo. Kadagiti porap akaipaan. Iso nga anadam ita. Kita ama bubada. Ha? Kasta unay matgaya man ti kinadakal ti boksit mo, Dabi. Ama, ay, sus, ay, aga nakaksan. Na. Lahat man ti panagsakit na. Juan, ay, aga nakaksan na talaga. Ay, agtutor ka. Inak agsapol iti partira. Mama. Ay, sus. No aganak. Sino nga'y ti tumakder nga ama? Siyak to nga tan. Lalaki, to'y impultit mo. Hi, thank you. In-person ti boksit ka. When talimsutan to'y sikog mo. Kaawatan nga umpas. Di ka unay agkot ko ti balong.
Gatangak pa'y ti pusag mo. Diyak kay kayat day ta anak ko. Inapartera, uray anak yawn. Ay saan anak mo. Apay nga ibagam nga anak ko. Anak yulatan, inapartera, diyak tumot lama padakal. Oh, anya ngay. Di talaga ang mabisin. Unak tumot apasuswam. Diyak kayat akitaan. Isu asikan ati mangkita kenkwana. Anya? Ay, saan Sika ati mang pasusaw. Enti mang kita, nuhus tumot la ti panagsuso na. Diyak ngarod kayat akitaan. Ay, kapilitan asyak ti mangisimpa. Tapno makapaggata sa limpyaw. Tasta. Amala man na imbag, balong. Ay, kasla siyak atalagan ti tatang da ito'y amaladaga. Ay, kastoy nga tatirik na ti tatang. Ay, ha? Sino ka mangriring kanyak? Ha? Kiliit? Anya? Sino tinangitalaw? Aniya? Ay, apay nga italang ay bagam? Ay, Nicolas tiringam, kiliit. Anya? Ay, ket, kasano ngatan? Kasano ama ispal tayo di anak ni Dabe? Adda ko niti pagarian dagiti nangisit a kaibaan. Agsangsangit ti maladaga tinakaw da. Mabisin laki di dayjayan. Ayabam, tayok tagtanggad a kaibaan. Taiso, timang pasuso iti dayta sao. Sana mabalin nga agsuso iti kaibaan ti maladaga. Agbalin tumot na kaibaan no kasta ti mapasamak. Ibatam day ta maladaga. Sao? Sika. Tay anak, ti ari ti angin dayta sao. Amo, inak akaibaan. Isinak ti ulo na. Ited mo kanyak ti maladaga. Oh, yadayuyo dituyen, ina. Sige. Saan nyo apagkatasan day ta maladaga? To'y espadak ti sangwem agilos. Di ka ginlalaing. Di nakabalan. Sao? Kasladagom laday ta espadam. Ha! Naglastog kan. Di mo amo. Ngagkat kadakkel talaeng. Apa ang nalipatak? Nagbalinak mat abasi. No addak iti masakupan da. Wah! Patasen. Ti laban. Apa! Ure adda espadam. Tadamot palsuot ko. Saan nga umubra day ta dito'y armas ko? Naglastog kan. Ngamjak basta ramatan ti armas ko. Mano-mano ti panaglaban ta. Tapno makitam ti kinapudno. Ngawan gaway mo kanyak.
Sige, di ko nam atrasan ka. Ah! Oops! Dahito'y mat na! Anay ko! Nabadak ang titangan ti sakak! Kastaya! Aday ta! Saan kun anabadakan? Sige, lumaban ka! Ang damot kayang kapkapoy mo. Oba! Awan ti matirwam kanyak! May sapal. Sabtem titibab! Naptaken ti arusip-sip ko. Saan kan amaru sibsib? Napgas pa'y daytan, no agigup ka itidigo. Laban. Laban na! No isut ko nam! Isunan! Isunan anak ko. Itatara ispalan ti anak mo. Ano karamigan, dabi? Ipadawat mo ka di kailangan. Saan na po? Di ka nga raw doon nagsangit, ah? Tani, makidumlumbamot na nagsangit ta anak mo. Juan, isunan anak, di ka nagsangit. Saanin nga agbala ni nanang mo? Kan saan ka niya ipadawat? Dungdungwan ka anak ko. Padakalan ka. Hasta ati bagan. Limpyumat siguro ti utak mo, Dabi. Danggam ti ibaga ni Apong kan ka. Anya day ta, apong. Agyan kayo nga agina ditoy. Aging gay ti makatakder ka iti bukod mo asa ka. Ket maisakad mo ti panagbiagyo nga agina. Tulungan da ka, Dabi. Agyaman na, apong. Naimbag kayo unay, apong bubod. Agyaman na, kulas. Didan gagayem, tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw iti pannakigasangga sa ti Mortal a Hero. Dito'y drama Anapaul 1. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti mat direksyon Kirby Rillera. Musika Jun Rebotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong